Da, pa koliko je to bilo stresno meni, taj fit. Čovječe, vi niste svjesni. Znači, stres je počeo tek kad si ga dobio, u stvari. Ne, stres je počeo tek kad sam ga trebao dobiti. Znači, znaš kad je stres počeo? To ti je trajalo oko mjesec dana taj challenge sa pregledima. Izbacilo je ne znam koliko nas, 200 repera, nekih random. I svi su poizbacivali, ima dobrih jako. I u tome je problem. Ima ljudi koji su bolji sa džalom i bubom nego ja u Sarajevu žive. Koje džala buba ne da dijele, nego evo, brate, ovi dečki. To bilo stresno. To mi je bilo najstresnije, ali poslije još veći stres je nastao. Ovo tu je najmanji stres bio. Znači, ovo ti je bilo taj stres cijeli, I došao je 31.10. dan kad sam ja nastupao u Puli u Kargu prije džale i bube. To pazi, prije džale i bube, a prvi put ih upoznajem. A taj dan je kraj challenge-a. Znači, meni to bilo, znači, ja sad možda saznam večeras da sam pobjedio, možda ne, možda mi kažu, možda ne. Oni to nisu doživljavali 1%. Ja sam ih upoznao tu, poklonio neku sliku tamo džali od Tupaka, jer on isto Tupaka sluša. Ništa, dođe ti vrijeme, završi taj challenge i sad prođe 10, 15, 20 dana, ne znam koliko je prošlo. Niko ne doživljava nas sa tim challenge-om. Ja sam s pregledima pobjedio, ali kao, wow. Da li sam pobjedio, ja ne znam ništa, znaš, da li je neka veza, neko drugi pobjedio možda. Ništa, dođe ti jedan dan, EMDC Network ti je distribucija od Imperije, od Džale i Bube. Mm-hmm. Distributiraju ne znam koga sve. I uglavnom, oni su izbacili na Instagram video od challenge-a, taj koji je Džala izbacio na TikTok bio, i u komentare su stavili samo 10 nas imena, top 10, i ko od nas dobije najviše lajkova na komentaru. Znači, oni su stavili Limalen tag, onda drugi komentar, tu neki lik tag, treći komentar još neki lik tag, i koji komentar najviše lajkova ima s kojim imenom, taj će dobiti fit. Lako bi meni bilo da je to trajalo 7 dana. Znači, u 7 dana imaš to. Znači, niko, ja imam još najveći hype tada. Na Instagramu sam u najvećem hype od svih tih što su odabrani, osim jedan lik koji ima 1,000,000 followera na TikToku, znači 990 soma, i na Instagramu ima 100 i nešto tisuća, a ja u tom momentu imam 5000 na Instagramu followera i na TikToku 30 soma, 20, tako nešto. Znači, nema me, ja radim video, čovječe, cijeli dan, montiram ga, ljudima objašnjavam kako da dođu do komentara i da lajkaju taj komentar, jer tamo ima 1000 komentara, ko će to sad naći? Ti trebaš naći komentar sa mojim imenom i lajkat ga, brate. I lako bi bilo da sam ja bio 10., 9., 8., 3., 5., 16., nebitno, ali ja sam bio između prvog i drugog. Znači, ja sam bio number one i onda dođe ovaj lik, ja se sjećam, on je spavao bio. Ja sam stavio video, stavio sam sve živo, lik je spavao doma. I ja se namučio i prvi sam na prvom mjestu sam i on stavi jedan story, neki Italijan, lajkajte tamo ovo, i brat me digne, odmah me stigao za 500 lajkova u sekundi, sa jednim storijem. Ja znam, brate, koje razočarenje u živote. Ako sad ne dobijem ovaj fit, ja se više neću baviti ovime, sigurno. Znaš, kao, ali to je glupost, uopće nikad nisam razmišljao to, ali kao, bilo mi je ona frustracija teška kad sam ja hodao po gradu, lupa mi srce, umirem, u tom Beogradu sam tamo i s tim busevima se vozim u Big Centar, idem tamo i ne znam. A voze Filipinci ili ko vozi buseve? Ne znam, ali sjećam se da sam baš bio toliko pod stresom da ne mogu jest, ne mogu ništa, a kad idem spavat, pregledavam lajkove, čim se probudim, odmah ulazim, pregledavam lajkove, samo mi je bilo like, daj mi taj like. Ništa mi drugo nije bilo, daj da ja napunim te lajkove. I onda se desila moment 6. dan challenge-a gdje ja stvarno nisam ni jeo ni pio normalno, znači ni spavao, ja ne mogu ništa. Ja se probudim ujutro, kažem ti, čim se probudiš prvo uhvatiš mobitel da vidiš to, kad vidiš to više ne možeš spavati dalje. I pa da, moraš ići snimiti novi video, moraš ići štekat ljude i to je to. Ja sam uzeo, ne znam s kim sam tad bio u kontaktu, sa svima. Od Cvije do nekih Mahrina, neki ti pjevači, Ela Dvornik, svi živi koji su, samo sam pisao ljudima, molim te, možeš mi ovo podijeliti, ovakvu poruku, ja ću dobiti duet, blablabla. Neki su podijelili, neki nisu. Desila se subota, u nedjelju završava challenge, subotu se dešava da ovaj mene vodi za možda 300-400 lajkova. Ja ne znam kako da ga stignem.
što god ja radim, ja dobijem 13 lajkova, on stavi jedan story, dobije 100 lajkova. I stalno smo na tome, ono, i čovjek će me pobijediti, ono, radi gluposti. Ja stavljam story, ono, i objašnjavam kako se lajka. I piše mi Džala, brat, poguraj, hajde bolan. I ja gledam, ono, taman sam bio najrazočaraniji, taj dan sam bio najrazočaraniji, znači taj dan sam bio najviše down i taj dan sam bio, ono, znam da sam nekome bio, ne plako, ali sam nekome bjesnio u voice-eve, no 5 minuta voice-evi. Kao, ja ću biti samo tekstopisac. Vidiš se, neću zezati, pokušavati biti artist i ja ovdje se trudim, ubijam se, na kraju dođe neki Dežine Šaban sa TikToka koji radi neke totalno druge stvari. Uopće se ne bavi muzikom, on će dobiti fit sa Džalom i Bubom, boli ga ona stvar za Džalu i Bubu, čovjek sluša Dubiozu kolektiv. Znači, samo zbog nekog hajpa i nekih tih pregleda njegovih on će dobiti fit, a ja koji ih pratim ovoliko neću dobiti ništa. I baš sam bio razočaran ekstremno i on mi napiše poguraj, hajde bolan. Na taj story gdje sam ja stavio ljudi, on je drugo mjesto, on je prvo mjesto, ja sam drugo, treba mi još toliko da budem prvo mjesto, ajde molim vas kao. I ništa to on napisao i ja gledam, sad sam dobio ekstra boost, znači on hoće više da ja pobjedim nego da ovaj pobjedi. Jer vidi isto da se trudim, da sam u muzici, da sam, bavim se time, više čovjek želi da ja pobjedim nego on, znači moram nešto napraviti sad. I ništa, ja opet pišem poruke drugim ljudima, meni piše Ela Dvornik je od Dine Dvornika kćer. Da li sam ušao, da, ideš ono search na Instagramu, izađu ti onako razni neki slike, profili, izađe meni Ela Dvornik, ali mi izađe Ela Dvornik, ja uđem i vidim profil Ela Dvornika, ja nju imam pod Alter Ela. Znači to je drugi profil gdje ona ima 30,000 followera, a Ela Dvornik profil ima 500,000 followera. I ja Eli odmah na WhatsApp, jer se znam s njom, Ela, ovo mi moraš pomoći, stavi ovo na tu Ela Dvornik profil, challenge da lajkaju ljudi. Moram, šta god ću napraviti, samo da probam, makar sam probao. Da. I ona mi govori, mogu ti to staviti, ali mene samo mame neke prate, ne zanima ti to ljude kod mene tamo. Ja govorim, nema veze, to je 500,000, da 100 ljudi lajka, ja sam sretan. I Ela napiše, čekaj, sad ću ti napraviti sad ću probati nešto napraviti. I napiše ona, naučila je način na koji će njezini followeri funkcionirati. Stavila je jedan story gdje je napisala ljudi, dečko iz Hrvatske, iz Istre, iz Pule, pametno. Ima priliku da dobije duet sa Džalom i Bubom. Objasnila je cijelu priču, šta bi se trebalo napraviti, sve što trebate je jedan klik da mu pomognete. Na sljedećem storiju je više informacija. Na sljedećem storiju Ela je stavila link, to niko nije napravio od ovih popularnih, stavila je link za komentar. Wow. To ne možeš uopće niti ne možeš sad napraviti. Tipa, teško je naći. Baš direktno na komentar. Direktno na komentar. Ja ne znam kako ona to napravila, ali direktno na komentar se ide. Ja sam ti u roku od 5 minuta dobio 3000 lajkova. Znaš šta mi je ovaj lik napisao? Bravo. Još imam poruke sa njim. Napisao mi je ovakvu poruku da sam ja smradi, da sam uzeo botove i da sam platio nešto i da šta ti ja znam, kao ja sam platio i ja sam zbog toga pobjedio. I ja se odmah javljam ne Džali, ali javio sam se tamo njima i rekao, ljudi, ovo je me sad napadao da sam tu, nešto kažeš, može on da riječ lošu i brat ga opsuje kao ti si dobio, boli te briga, brate, kao. Ja gledam, što stvarno. I ništa, tu ga ja pobjedim i Džala mi drugi dan pošalje voice, čestitam, brate, zasluženo, ubio si, razbio si, svaka čast, čujemo se sada, to se izbaci i Wow. I to je ta priča. Baš sam se sad razmiljao masu, ali da, to je ta priča, otprilike sa fitom, mada još ima možda sitnica nekih vezano s to, ali to je neka To je big deal. Da. Znači, pjesma je vani sad, da. ili? Da. Koliko dugo je već vani bila? Vani je, recimo, Brajde su izašle 1.7., a ovo je izašlo u 4. mjesecu. Čisto svježe dosta. Pa dosta svježe, da, ali nije bilo sad to spot i ništa takvo i nije neka komercijalna pjesma ovo po meni. Pa nije nešto što se da kažeš što je mene probilo. Da. Mene su Brajde tek nakon probile. Tu pjesmu rijetko koji zna, ali ljudi koji znaju, a i oni su stavili, dali su mi priliku da na Spotify, recimo kad stavljaš pjesme, možeš staviti main artiste. I oni su mene stavili pod main artista. Znači i automatski ti kad dođeš u Džalim profil vidiš tu pjesmu sa mojom slikom. I vidiš tebe isto. I vidiš na mom profilu to i kod njih na profilu i ja sam dobio monthly listeners zbog toga. I uglavnom u CV-u mi stoji da imam fit sa Džalom i Bubom, što stvarno rijetko koji može danas imati. Jer ljudi su stvarno na nivou koji ne rade sa svakim.
Jako zanimljivo. Tako da, ono, Wow. dobra stvar za CV, iskreno. Eto. Zadovoljan sam, sretan sam, zahvalan sam Bogu i životu na ovome.